अहानबद मरुब पाव होम अफेयर्स की यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरण रिजिजू सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग याउननबा ngasi नुंगथुल इम्फाल दा लाकदौरी खरुमजर एसटीपी पाव मीटिंग ताबिरिबा सिंह तराम नोकचरी हजिक पाव सनोन पिजरी भारत सरकार की होम अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरण रिजिजू सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग याउननबा ngasi नुंगथिल इम्फाल दा लाकदौरी नुमित निनी की इम्फाल खोंगचर असगी मतंगदा ऑफिशियल ओबा शेड्यूल की मतुंग इन ngasi नुंगथिल पुंग अहुम ताबा मतमदा इम्फाल एयरपोर्ट ता थुंगनी महाकी खोंगचर असदा होम की LO2 MOS मिलिटालीसु लोइनरकनी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरण रिजिजू ना इम्फाल एयरपोर्ट ता थुंगलबा मतुंगदा बाय रोड ता इम्फाल एयरपोर्ट के होटल क्लासिक ग्रांडे फाउबा चटकनी नुंगथिल पुंग मंगा दगिना तरुक फाउबा सीएम सेक्रेटरीट पांगथोकदबा सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग दा सरुक यागदौरी ngasi numidang hotel classic grande da ahing lekani hayeng ayuk pung 10 minute 15 taba matamda hotel classic grande da pangthokpa tongan ba program singda kiran rijiju saruk yagadori nungtil pung ahum makhai taba matamda delhi gi damak jet airways ki akhanaba aeroplane amada imphal thadokkhigani union minister of state kiran rijiju na imphal da lakadori basigi mangoinana SSG CISF की close protection team mangjona imphal da laktuna union minister na legadaba madi chatkadaba mafam sing mangjona yengshinaba hokre hairi मणिपुर यूनिवर्सिटी ना AP पांडेना लिसिंग अनि तरा तरुतगी वाइस चांसलर ओइरकपदगी यूनिवर्सिटी असिगी फजरबा मसक असि मांगहनबा हौरखी हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ना हाइरी चही अमा हेना वाइस चांसलर ना लेरकपा सिना ngasiदगी लायेंगबा ngamlaroidaba laina olakle लुरबा तानफम असिदा मुशुना थिनथबा तौदना हौखिबा मेगी तांग 19 दगी वाइस चांसलर AP पांडेगी मायोक्ता इरांग हौदुना लाखी वाइस चांसलर ना मना तादबा मदी इरांग लोशननबा महाकी खुच्चाबी ओजागी इज्जत याउद्रबा ओजा खरा खोमदुना इहौ नमथनबा होनरिबा असि महिरोय खुनाय उसित्तबदा नतना मणिपुरी खुनाय उसित्तबने ngasi सु ममाय अनि लोंगबा ओजा खरना इनशिनदुना इहौ असि कम्युनल ओइबा इहौनि हाइना लाना उहन्नबा होनरिबा असि मुशुना हक्चिना लौई हाइरे मणिपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन मुताना मुशुना थंगतलिबा एलिगेशन असिबु सेंगदो उ हाइरबा फावबदा असुक कुइबा मतम असिदा सेंगदोके खंद्रगा ngarang nahanda pangya yabagi mongda media da sengdorakpasi manipur university khaknatana mahiroi khunai apunbana yabangam loi marak asida human resource development ki ministry gi joint secretary na issue asibu yengshinba laklaga manipur gi governor muta amadi proctor unaramdana chatkibasi state government ka lautuna raga irang namthana ba hotna bra haibasi musuna hangli issue asi maram chai haiduna oja kayasu ihau tauribani masida ojagi izat yaudra mamai ani longba oja ama anina mark evaluation seat e block tagi lokthoktuna GP women's college ta parikya gi che kholiba si khudak telep kadabani mawong maril tadraba thabak asi tauna honariba asida registrar in charge oriba professor M Sham Kishore amadi deputy registrar RK Jotin loinana controller in charge A Narayan makhoi ahumna athingba thambagi mahutta ayaba piriba si mushuna tumina leithokloi vice chancellor AP Pandena mapanda toina chatpa amadi halakadabagi matam taklamdana university asida mahakna tongningbada tauba VC gi in charge oina sinaramba professor W Biswanath na aranba tauba asida ngasi fawbada wa majet amatta kangthokpa ngamdaba asi iramdam asigi mahairoi singbu amadi leibak mayambu karishu oina khandabani haina mushuna lawi lagliba jun gi tang kuntra asida mushu muta amadi mushana silliba khongjet asida sarukia biyo hairi paugi marak thatna temba brekama aina isasinsi medical profession se channing karamba mafamda afaba oja kraida legedagi haina thirakpani last aina committee najabani ain binita ning thaujam ai handak ni 2018 sida manipur ge oina top tajaban every week test series na pangthokli exact question jing je angang china parikha ja changor kan angang harauna nolga tholokpa net exam ge oina hairaga di manipur pumbada comment sina care lobi base yamda hengadra haiba ai thajaban चाबदा हावरबा हक्सांग सोक्तबा बोहागी मस्टर्ड ऑयल द टेस्ट ऑफ असम डिस्ट्रीब्यूटर ओइनिंग बसिंगना मोबाइल नंबर +917578007064 गुवाहाटी दा कांटेक्ट तोबिरक यागनी बोहागी मस्टर्ड ऑयल
Unique Education, the first CBSE and ICSE coaching center at Imphal. Admissions open. 5 months foundation for CBSE class 9 and 10. 5 months foundation for CBSE class 12 science private candidate and 5 months foundation for CBSE 11 science. Class commences on 28 June. Unique Education, Sega Road, Konjeng Hazari Lekai, opposite Sangai Express. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, second floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta ngaraba upaidi Jolib Syrup amasu Jolib capsule wo changne sinabiyo. Baba, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jam mane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon pirisi di. Tas electric drum no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sinbayar andre. MS Iramdam ki Laisil Aqua Project Private Limited Kabo Laikai Dolaland Dalaiba Ekoi gi factory da 250 ml 500 ml 750 ml 1 liter amadi 20 liters packaged drinking water marangkai no phangbiragani naungnu puthok saba packaged drinking water asigi test kaw bo sungam ngamloi. Admission opened 2018 to 19. Facilities at IITA. International certification program approved in 88 countries. 100% international and national job assistance. Attractive salary packages. Trained by experienced faculties. Tied up with the reputed airlines. High-tech classroom with air condition and many more. Only institute in Manipur offering international certification in ground staff, cabin crew and diploma in tourism. Be a part of the most luxurious lifestyle. For details, Changangai opposite Imphal International Airport. Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu, karupati oibiu. Masida sunatana lucky coupon price mayam amasu lejari. Adongi manak nakpa store dagi fangbigani. Breaking matunda taram nokchi rezima khatam pao. Chief Minister Relief Fund da Manipuri Governor Dr. Nazma Heptullah mahak masa yauna mahaki Raj Bhavan gi staff singi nomugi tolop amadi ate atopa miyo singna pirapa senfam ngasi Governor na Chief Minister N Birendra Kuchinakre. Hauzero bida mariba pao amukana. Home Affairs ki Union Minister of State Kiran Rijiju Security Review Meeting yauna na ba nasi nungtali fa de lakadori. Haji Fabu Gwen Astim na Pijapa Pau Matanga Shadala Sinjeri, meeting Tabiri Basimbo Mukana Kurumjeri.